Ang isa pong daw, dang masuk per Jambi. Ido. Youths. Cuma ya. Oras marita sa luhut na. Kebetulan moderator dang ro di Bornginon, bang. Kita sendiri mama moderatori, tersoni marupani. Menurut laporan ni tukang Pak Denis, orang produsen tidak namen na asasahat pilar nai tu pelataran ni rumah Bataki. Berarti mungkin saminggon nggak boleh tadi dan noni bentuk ni rumah Bataki. Mulu kari juara kisah minggon. Jadi artinya di sini aing nggak ketok kepikiran tak tentunya pilari keramikon do marang na di plester do cetot dari mana non marang na keramik mak. Jangan ko satu si hatta pakatayota. Tarima jo ajor paling dihita. Songon tema di Bornginon. Ima dalam jangka waktu dekat iko nga harus disediakan bahan-bahan na. Iwaro pada dapat si. Pinasa majo tu sebagai perjulu per Jakarta majo. Per Jakarta anak dohok buru. Kalau masuk ke sana memang nasi mau perjulu. Oke. Hula-hulai mato ang guburo nang bigi-bigi dus ban hutu. Oh itu. Mula-mula saya soal mahera tapi sudah mangida. Sakula-hula masuk. Yang bergerak. Kemudian gue bisa. Ayo mau digabari. Aduh material lah. Pilar ni tugui kan. Keramik de benota manang na plester biasa kemudian dicat. Oman ayat tokan. Jadi naurokon bolo keramik de benota tengah kon harus disiapkan keramik nasionari. Ate wado. Jadi sana mau jual teh, insul teh. Masalah na ni mana nak keramik do manang na dicet, mang na kalau di plester soalnya ni gabe cetan not tabail. Jadi mulo songon au rasa tumago do keramik benota. Mulo tupe mana umar gasautik. Ala itu depan ni mana bui terjaga musikan ainggo tabai don nocet selisa tahun ikut doi mana pudar bawa macet langsung tu mata nyari keramik usul salib pribadi nih kuma mate itu per Jakarta majo molosoni be keramik manggi apa ala tong do jaga utuh haduan ai molope ikut ceton dulu di mana perawatan nak tong mabak perancam musik segala macam musik cigudang biaya jadi mau tambah do keramik gimana orang nggak tibu bisa kilometer kilometer meter hampir 10 meter atau 1 hari itu bijak kan jadi keramik gimana tabain songoni penang gijang di rumah-rumah naik dia hanai bentuk jabu bataki atak naik bui mata baik keramik karena dong do keramik na geleng-gelengi si 3 senti 5 senti ya teh. Nah, geleng-gelengi ima di badi si jadi una pulau lujo hita macet. Ima usul sian sampai dan nikuma tu dong par Jakarta mau mana per Malang do nyolai na habis ya Jakarta.
Di situ musto. To ya maksud tua mena maksud tua. Oh, naudok molo digabari haru material. Ay marang minuto araw. Laraw di tura. Basi di dia kalau ini umumnya. Abi na. Adong do daw. Danga dong berapa? Araw no pera di bati sih ba? Eh, Material na ba? Alay kan alam berupa tulisan di mana di si sarada tu belga. Badak ko tu sino dia ni ba? Mulu ditulisannya non songon na musip sondaran nyo tapain kan arong hirang na stainless sih. Arong do ikan. Na langsung dileket to ni mana? Olo. Bui mana Daw tahan na maksud. Ay molo sorong di si material lah baru mana menghitung gawe sekian na sampai tuntas. Sampai finishing. Ate Abang Amani Putri, Pak Putri. material songon dia. Angot tong molo batang tugui sebenarnya sian arsitek na holana do holan cet do semen cet do soni ada cuman na 180 keramik na 100 kana dong kaki nai na 180 holani do keramik baru do guar-guari ba melihat tong aman non ikan semacam na tulisan keramik ni holan tulisan guari warna putih holan ini molo na binan ni arsitek tay Oh, itu teh. gitu Jadi molo usul samiran naking keramik teh. Keramik macam miran. Alay memang sama-sama berisiko dua bangun. Risiko ni keramikon alana imana kan langsung tu matahari. Jadi ketika kan pemasangan ni acianian non semeni lem nana tu mata tu hanai tu siminai tu corani tak sarupa. Jadi molo mapiu tanon nang gua pala sada mau bangalului. Nasarupa tu si. Buti dong dia, molo songoni beno. Sarupa maru eksongodi. Nah, bui tahian hati noni, batabai keramik na polos matong. Dia agak na polos do satu zaman ke zaman pe, bui dui. Arong do tetap ya lain kamar bunga mungkin mau. Na polos masuk tol manang na botar, manang na dia pe na kuning masuk na dia pe. Mang nagat na gula pe arong do tong na polos di mana. Tak pola dulu jadi kita mengeluliak kena songoni. Mulu hira-hira batu alam. Batu alam ra biayana agak bengkak imana hurasa. Tiba ada bedanya tuh. Taruh marga do hurasa i. Wala pe mbagak do tong memang. Iya deh. Bayi carana molo mensiasati rupanya bau nang keramik na marbunga kan. Mulu tuh penum gati model di keramik. Namun duluan, nalai mulu na polos doi mana. Zaman tu zaman kurasa arong doi. Ini matok carana. Manang nalok maju chat jo kan, hadua dung jadi pe mana dung selesai sudah aka tanggung jawab tak ada nah baru tapi kirim nemu se mengget tidak ni. Mana mau lima ada pak? Dua hari keriju bang, 2 hari keriju. Alana mana nih kau dibogol doi mana isa boy lokok muse. Oh dah, nak pola Pola tong. Jadi tamaman nun ahai ayong do granit na belge ale memang mamotong makan isuire baga di Mumpung di situ tong ada aneh perancai kan, jadi yang piga dibongkar bagaimana maksud dunia.
Kadang-kadang bolak-balik be panak kok paranca kan. Ay sarupa donna tu ay pemeliharaan na pe ko ba donna donno ni. Stegerai. Molo ceton Molo karami katong artina kan mungkin mataan puluhan tahun kan itu. yang cek nung 2 tahun dan Molo sui oker di bayan oker jo untuk sementara. Oker tersumur oke dong. oker dicampur do semen putih ima ba plastera. Jadi adong do na biru, adong na hijau, adong na krem, adong na merah. Adong na birong. Lagi darok kita perjurusan non kate. Kita dari darok perjurusan bangunan. Permalang. Mana di Kurowi do. Bersama sedang masuk gimana? Telepon. Halo. Nah, Oras. Halo. Jadi mangna gawe keramik pe mangna di Palester. Kan 2 meter naik nama otik naik nama satu gijang. Jara menurut tahu kan rumah Batak naik kan di Pesadoi kan tak kalah kima bayi. Tahu ngara ada mabain. Langsung tukangnya mabain. Ai paduk nama saya di Pesad sama sirna. Dan jadi be Tukang naruh sasama sir. Langsung go Pak Dinis mabain. Oh, lo maksud tuat tong datung na gawe rumah Batakisan sama sir. Istilahnya tukang na hiado. Alaya la buido Pak Denis mengulah di huta. Dak pulau jo na tukang sasama sir ini. Datung na gawe rumah Batakisan. Paduk ni parsamo sir nama saya di pesan tinggal menempel kita. Tahu, nasalah dora para. Tukang na dong, tukang ahli nasa samosir, bono na tuhuta. Alana dijadi digijang doi mana, dang na jadi sasamosir dibuat. Aina urip pudo diangkat samosir ditinggal na disiaput tempat na ditempel rumah. Tahu tukang. Jadi intinya ini Bapak Denis memang ulah diguta doi. Moro noaing kurang mang 3 meter naik nama satu gijang. Ba jolo diselesai majo paling pergijangi 1 gijang rumah Sarobatak naik kan baduk saya dimulai ba au pe cenderung setuju molo du keramik do perlahan memulai siang gijang tu toru. Itu kan sediana tolak kemampuan. Nah, di keramik maju mulai siang gijang batang tugunai perlahan-lahan sesuai kemampuan dalam turun maperancai di toru ma finishing nanon. Gitu. Jadi ibarat nanoaing nasa warna. Mulu mamasak songonya tong podang ikosatori. Toru dotong kasabui. Dang bui Abu lu siang gijang. Ayo semendok kita toru. Bui siang gijang keramik. Satu rumu rama masang ini. Alat tetap lu piana peran. Satu rumah yang dipasang satu unak peliliku lagi paimaho. Nai mulu satu orang nungan apa jadi mana? Mulu ke toru doi bana berarti harus jujur lengkap biaya. Nah maksud ibaratnya batang tuguhnya non ibarat imana mulai arong tulisan ini di Mai putih. Kerja humajo turun 1 toru. Jadi siang gijang selesai. Di tengah-tengah non di Mai warna hitam misalnya makna gawe batu alam. Alai paite nggak boleh marpaite di kondisi keuangan. Songoni mah sampai itu tangga. Kalau mulai itu harus siap bawah, siap tangga, berarti harus paiteun cukup hepeng sampai naik tuh gijang. Itu toh. Jadi
Sesitong na wala dung minggu depan nga selesai satu gijang. Langsung ba dikerejui rumah batak nai. Ba warna keramika tu sih ba langsung mah itu harus sih. Habis itu turun mah musik. Sesuai dengan kemampuan alai dirancang marupani warna. Artinya nuaing batang nai nuaing 4 meter. Belum mengapi 3 meter. Nagabi agak dus balgana. Di kerejui mai. Tu rumah musik itu agak lebih besari. Itu ngisi mungkin ada kemungkinan jadi batu alam. Tu rumah musik itu tangganai mang nagabi. Di si musik tersong ni datang. Jadi mulai siap toru do. Beku julu siap pun udah sudi perkiraan biaya asabui kerejo. Nah kok mesti 1 gijang gitu. Ima syarat channel. Tadi matok sepikiran wae artinya kan mungkin seminggu manang na 2 minggu selesai mai do rumah-rumah nai. Ima. Cina memolo keramik kota ro ngato roket keramik sebelum selesai kan tersoni manuaing. Ai persoalan kan ada kondisi kas ai donoaing kan. Iban nagabe hurokon siang gijang dimulai 1 mangna 3 meter tuh 1 hurokon majo 1 warna oputa hajuruani saya ada warna ni mulai siang gijang baru itu kan ngabui turun kan siang gijang 1 sih mau hepeng na adong noaing baru mesti mulai penggalangan di baima ditoru nih opu hajuruan itu toru batang nai, batang tubuh nai, bah mungkin buima bermakna warna nasing muse hitam, batu alam, sambil papunguh kepeng. Soalnya mah sampai itu tangga, sampai itu tempat-tempat lain, ke parkiran, itu toh. Jadi mau lu bahas dan lain, sedia mah total ini keramik. Bah, jolo pungui barang na saya sonari itu toh realistis mah itu berpikir Jadi rasa tersono do para molo olah batang tubuh do noang nang na polo berpengaruh tu biaya naruh molo tapai pe mana di keramik molo tahadi do noang babame juga 2 meter mulu 2 meter keramik nek siono 10 maka do keramik mari bae siono 10 10 lebar mana berarti 60 kan 1 meter kan itu 1 meter berarti berarti 2 macam 2 10 72 lebar di kan itu mulai sian ahai atau sian arang naking nai ladasan nai toru ahai sebelum ladasan ini kan arang do sanggijang nai itu gijangan paling mah 70 sekian lebar 72 meter lebar jadi mulai 1 gijang doi mana di bahan ala borak doi mana dokter tiai mana ikut tahanon halaki meliling alai mulai 1 toru duduk di mana bui do langsung mana mai 2 gijang gitu toh alai mulai keramik nageleng do naking mana bui mak mai sang injak tutor mulai keran ti rasa arung do rasa melorok salau 3 udah hitungan kilo saya biji kan itu noai bawa mai don di semeni maniai mana mulai pula sampai 1 kilo contoh pernah Terbukti lah jadi kan masalah teknis setong bui mah tukang nyuci dah gitu nah sonari kan nah perlu diputuskan keramik dari mana barang na berupa granit mai bang na dia menyerupai ngalai berupa keramik merupani keramik di mana manang na plester biasa kemudian dicat 5 juta bahan tapi itu sol Jadi setabi molo songonado ni apa ni Bapak Ondang masalah dana ba hira-hira anong do dana ta ate abang Pak Putri Yuk, anong do dana cash noeng sedia nai
Malate mate. Betulan apalagi taringote hamu dana di kasni pungwata untuk sonarion. Molo songon saldo ni kasni hatta pungwata kasni rekening no puton 37.651.000 rupiah mak. 37.651.000 rupiah. Ima molo Tes sonari kan? untuk Tambah sonari. Sonari dia bang. Papu, Hop. saldo na di huta. Oh, oke. Jadi sesuai buah-buahan huta teman laporannya dari huta, kebetulan sudah bahan-bahan nang dituhor gudang na ono 27 termasuk sudah doakan panjar untuk tukang ate ono 37.547.000 ono 37.547.000. Jadi untuk tukang nang dipasah di son Holland 2 juta dope. Holland 2 juta dope semacam panjar untuk tukang ate. 2 juta. Jadi bahan naking na ono 37.547.000 baru tang dope itu panglong 14.125.000 naik. 14.125.000. Jadi sonari sebenarnya di panitia na di huta adong dope halaki maniup hepeng 11.370.000 rupiah. Jadi mamereng ibahan naki do biaya tukang. Jadi aka bahan suta bayar adong dope 14.125 untuk tukang 32 juta, pengumuman sudah 46.125. Jadi saldo nikas na di Bona Pasugit 11.370.000. Berarti arong dope kekurangan untuk sementara 35.547.000. Tari mahurasa tersong keadaan di Parhepengon dari panitia nadi huta do nadi kas ni rekening ni puta. Kasoni masih ani bak melate mak. Berarti molo di total sudah hira 6 juta na nama cash 5 mak. 35 dak sampai beda. Ai 35 do 2 juta sekian na namai. Oh 35 itu 2 juta sekian na nama teh. Iya. Tapi molo 2 juta dak cukup raya teh masih keramik teh. Orang Molo gambaran granit sonari dah ba. Tapi majo 140 per meter kan granit. Apa molo buat hitungan non-noing taruh majo ono 10. Berarti opak hali walu kan itu kan? Opak hali 22 norok ke 22 lebar. Opak hali walu manangikan itu kan? Hali 150 tambahan nate. Berarti ngau 4.800.000. 4.800.000. Mono keramik ki arong dotong mana? Harga 110 sa meter. Unak pula na baga na. Sebenarnya harga granit 150.000 parahas na budo hono dang na pala na hay na mahali. Dang arong dono anggia dang granit di mana? Keramik di mana? Alai sono 10. Keramik 110.000 do sa kota hita. Aduh. Alai belum membutuhkan asli keramik do mana mungkin 150 ngamurai. Mulo granit di mana 200 lebih. Mulo na baga nekat tasong ni dotto. Di keramik mata baik.
Agar udah Jadi mulu sama dok punya baksi beriskai 110 kali 32 sedia nih. 32 meter kan? Iyo. Batang tuh, Kan tuh itu toh pas selesai bincang satu gitu namanya. 10 meter. Alay na polos may ate abang ate. Napolos matang dibuat molo tupe kan iro no aing alai. Ah. Asar Sedia bang, Pak Putri. 3 juta mau 110 do 3.500.000-an. Berarti sedia mah kurang. Berarti kurang mah 6 juta naik. Sedia kurang 110 kali 32 gak bisa dia. 7.520-an. 7.520. Bagaimana? Bahasa kurang 6 juta. Lenak ingat tong 2 juta naik deh bah kurang ikan. Sena perjolo nak 2 ini. juta naik kurang dia. Hah? Sena perjolo nak kan orang November 2 juta sekian naik. Adang na plus sampai 2 juta kastai. Sorry sisa berarti. Berarti kurang 1 juta sekian naik nama 2 juta nih ngomong teh. Malu 2 juta. Berarti molo 6 juta. Jadi nakingan ai keramiki 3 juta. 3 juta setengah. 3 juta 500-an. 7.500-an. Kurang mas 1.500.000 deh. Sekitaran 2 juta mah cobaan sesonda murah. 2 juta. Misalnya bahasa nau 50.000 kan? Tagugui kita zona pengisor pani. Olok boy. Ya tebay man nol laser na apalah arti sebuah nol. Jadi Ante apa Pak Ondang. Waro nak kini mau laporan nasak kota kan ada kira tukak satu sedih. Biaya tukang. No Pak cetak do bang tong patokan na di 40 juta itu biaya tukang. Naung hira-hira hepeng na di kiri kamera dia masuki, itu masukna. Naung dilihat tuh pada 8 juta. 8 juta, tapi sisanya hepeng 10 sekian juta. 10 juta 300 sekian, 378. Belajar no saya dia 40. Belanja sudah tong termasuk istilah na sebenarnya ngadok dihitung si waktu ikan arong dok kena gotong royong, arong opat dari gotong royong nggak termasuk isu di. Gimana? Ono 10 juta sekian nih. Ono 10 juta matong sudah. Berarti kan nuain kan bahan yang dipesan, naso dibayar pe, merasa 5 juta. Iya, 14 juta siara sekian. Oke lah, 15 sebain. Oke, 15. Saldo na sonari di halak ini Kau sama tong 15. Petukak si kararon 22 naik. 22. Berarti 47. 40. 47. Asli no 46 sekian mah. Murah na oro. 47. Mau 10 ada. Allah 35. Turplonom turplonom. Efekta narom de penindang di kas 27. 27. Berarti habis. Sisa matong sekitaran 2 juta naik. Narom 2 juta, 1 juta sekian naik namanya. Oke lah. Ala kita bayi udah tong nak 2.100.000 naik loh bi. Kita betul bayi udah tok sawatik. Oh lo mah. Narom kizon kasar masuk narom. Per 2 juta naik loh dapat tahun mulai di impas itu nih rekeningnya. Ada cuma persoalannya saya nari bahan ini kan bahan nang itu horna sinilai 10 juta kan bukan berarti hidup sudah kan kurang dope maksud itu kalau mau kita bayar utak tai kan utak tamu naik tukang 2 juta naik bahan 45 juta naik itu ya 47. Jadi hepeng narong di hitan wae 47. Taba na di hutan 10 ada. 40 lalu. 40 lalu di kurang 47 tinggal 1 juta sekian naik oke lah mang 2 juta naik. Artinya narong hepeng ta manor keramik. Itu dah tong makanan so ledok ni
situ nakikan menor keramik ki bama hitamain kan ini mana nakki Jadi buti ai asa tumagon nama transparan dah bah. Karena orang do sonare kana janji imat do nama saya kamu gorri bari telepon komunikasi tong bari telepon mak. Kan itu tumagon namai rasa sona apa ima sabil pa ima Spontanitas na rin siya na ipakut. spontanitasnya 37 35 juta pitoros na Mulut cairin yan, boy, makrami kita ni mo, mak. Boy. yang belum cair memang ida ya lebih beda nakip perkiraan kan sekitar taruh mah 4 juta mau jadi 210 ikan taruh mah 4 juta do berarti sisa 70 1 juta naik hampir masuk na tu keramik ni pelataran ni doang dia tu tangkai kadang dikira do keramik kok. Jadi budi maju ikan. Ambil resiko mahita jo. Hepeng narangan waeng siani atuar maju keramik. Atuar keramik dipasang mai dengan mengandalkan spontanitas naso cair loh pe. Jadi sojo tadi waktu anak ngadili keramik itu tong satu permalang dia ngadil be keramik sudi Ate keramik matabain dil ko mojo tong sektor selesai. format na tersoni man non artinya nak peso cair loh pe. Ahai spontanitas naso cair loh pe. Ima ta andal hono noma baru patukang. Kan ima junai. Di sini mana kurang ini mo. Jadi hepeng na ditiup ni bendaharan waeng ba tabain may masih keramik. Keramik matabain batang tubuh tersoni mak. Baru hatta. apa cocok deh bah permalang aja Jadi sona usul ko memang soni nama solusina. Asa boleh lebih. Terbuka nak kalah hidup ba. Ay memang mula tudinggan na do ba ikon keramik man yan. Ini to. Ikon keramik batang tukui. Paling tidak kan non pelataran na emang nagabi batu alam sesu diangsur-angsur pelan-pelan. Alay sektor selesai ide ciang gijang. Negijang no mojo bican si perancai itu tong waeng kan. Itu. Pak dibuka perancai pasang ngom muse dak kos be. Adak pola masalah ni perancai sedia sederi doh lagi margotong royong paling gitu nih abai ni alai memang atong ideal na noai ba keramik pola non Mono sempat contohnya pak perancai di Baturun baru tak putuskan muse gawe keramik pasang namo saya perancau ketersoni manuai nggak piga di kerejui Sederi alai ngomong alai ya. memang go perancai dah bajolo habis jolo selesai dan nona sebut kon nai ai dato unang ngalani peranca alani realita kondisi keuangan taruna perlu gitu artinya menurut saya sepakati salduna adong dibayar tu keramik oke. Bang Idu akan merjaji musehaduan adai palalang peranca dona andal nagabe pemikiran na berarti kan baik siang gijang mau dimulai ayo benar udah kenaking mulai keramik siang gijang ay masa rosongoni nang di kota-kota on keramik turun semakin ke bawah gitu tak masalah yang itu saya toru masalah teknik kerja ada bah apa sama itu butuh tukang lagi so dia teknis na ba kali ini. paling tidak batang naik paling tidak mulai sian tempat ni saring-saringi satu gijang wetor di keramik manian. Ating juga harus berhotai sih keramik mah baru per anak lain baru Lain namin sa Jakarta, like kamusul. Mau lihat ya mak. Jadi ubai huti hudu sudah kak pakate meni hamu kak rajai.
masih ringgan. Jadi songonau memang setuju maji sih, ngaringgan nih. Songonau dah. Pas may masalah naking kau malah masalah teknis nan no batuk kang mana makarjo ikan. Ang nasiya bijang di ba non na berjolo, ang nasiya batas na sa dia mak. Di ba? Ading gabi songoni. Masalah teknisnya mana kaning ba tukang manon belum do sepakat keramik masalah pelaksanaan na tukang mana botosan na malu halaki mabuat salani halaki kerjakan. Oh. Ya. Ini mah ading gani ya kalekku ka tulakku. Lima tong jadi kan artinya waeng upah tukang Kalau dan terbayar horot taro pejo. Tersoni mana istilah nun waeng. oh loh, ngapa katakan kena jadi Spontanitas cairi untuk membayar upah tukang. oh lo boy may tong ima tong unang mau sepakat do kita unang be di ba pungu majo digama dapat biaya tu keramikon itu naikkan jala aladong do penakaning di kas do kamuna bayi majo di batu sisa ima ina mahural memang to Ina artinya kan risiko wae risiko di hita di panitia niku majo cara ikon nong dijamin menaik berarti spontanitas naung di hataho. Menjanji manon namu. Ikut cair kan itu lah. Jadi boloin waeng hamu hule mana tak senangakan nama baik janji manon. Rakau sona puluh datar dan waengnya. Antar baru waeng akan janji manon. Akan itu dah. Itu kan. Anak baboy may pelan-pelan di colek-colek janji imano unak palilik ku janji imano di tepati tadi mantap kan lagi le malang alana janji imano mulo palilik ku pe di penuh gak bisa lah dong Gabitab batele. Oh lo gabitab bro. Orang gak bisa dikulik timo menean. Apalagi man ngadi berek songoni kondisi ini fisiki ka baratung saudara gua beda. Dapat kolak kata be di panitia melaksanakan kan ada ride be bukti fisikna. Nangi janji iman madeliku kami janji coding do. Iman ada kelayat terbuhama bahenon ni hawak ka hula-hulai lao marah hau janji iman ni don waeng asa lebih hatop. Lana memang melobine reng do tukangon sian segi hana majoni dokan. Ya segi upah tukang nanang di calonnya laki kan termasuk kurang do pernya laki menurut aberng do isi isonari bunuh kapir 70% ibu majoni do ate padahal nai calaki olan 20 juta do 20 juta sian 40 juta olah 20% do kan dan nanti do sian tok termasuk ya termasuk lihat do kelonggaran tuh persen ate tapi kerja ngamar dalan hampir 70% nimu. Oh lo, tapi biaya tukangnya jalan kalau nonom 20 juta dope 20% dope sesuai pakai nasional 40 juta kan. Jadi termasuk ilian perdo itu tu kita sudah. Termasuk burjudo lagi mu. Oh lo. Bahkan lo udah calon nih. Yang lunas ayah apa soni do mungkin non aban masa 50% pelihat kamu lah inna kan. Ya sama-sama output daro inna. Oh lo. Jadi kalau ambil mata listrik lah. Enak kita ron pre pada pun dia bang nak per Jakarta. Kalau saya macam mana mangan? Nah lagi mangan, dang mata listrik nakingan. Gawe usaha mangan. Abet tergalak. Lebih dari itu lah makan. Kan mangan do berpikir tapi halak bir na may pikiri. Kan 7.100.000 do nakingan. Keramiki. Molo dapo harga 10. 110. 4 juta ba medyo 4 juta. Kan? Berarti
dikurang 2 juta naik masih talangkan. Bahasa kita nebar punggung macam misalnya. Oke, sana 200 kan? Oke, mantap. Oke. Selesai kan? Kurang udah beda. Ayo dong. Tiga itu nih onom dok. Tolu ali ono pura sebelalu udah be 2 juta. Tong sana 400 kan? Mau lagi mat jomur tuh Jawa nih. Kata tanya ke masa nong roden sedikit jumurani. Satu koring ati. Satu koring. Ayo nak ini kan baru mendak muna tu anak layon. Asa di ajut tong di budak Jawa kaburui. Nah, terutama di Jakarta itu tong makin cerita. Baju tersurat hai. Surat mandati. Nah, maksud buti nangga, Pak Elpa. Kan nadong do nakil laporan nasional nama Tugijang nggak selesai. Berarti butuh segera keputusan dicat do, disimin, di plester, dicat, manangna di keramik kan itu neng. Ya, ido. Nah, jadi nggak sepakat kita misalnya oke di keramik lah. Orang bentar lah tong, sepakat mah ido. Sepakat mah di keramik. Oke. Nah, jadi bah hitungan anaknya soal ini mah anaknya kan? Alana, kalau kita dono yang nabar pugu jo peson, bawa kita majo, nang? Nah, asabui di kita asabui di kerejo, buah? Kita memutuskan, ini nama nuang. Asabui majo di kerejo, ya kan? Bolo tak putus sepeno ekat hurang do hepeng. Nah, dangi. Halo. Contohnya bolo tak putus sesuatu, kita mengambil risiko mas. Hepeng spontanitas nafas cairi mah dicadangkan untuk upah tukang. Persoalan ini mau gambaran. Buana Pak Elpa. Kan 22 juta naik yang udah satu tukang. Tukang. Kan persoalan ini mana? Nah, jadi ada 25 juta spontanitas langsung cair rope. Boleh ambil risiko terkadang sama upah kami sekian spontanitas naso cair. Berani mencetok di sekitar sini mana? Mau berani dah bah. Juga mencuri nasau TKD. Kemarin kat keramik kota sudah 300 meter. Padahal juga bukan nasau ini. Pelataran ini jadi. Nah, baru bisa dan tadi bilang itu hanya tadi orang ini kan itu cerita. Ati bilang tadi non takut. Pelataran naik, tangga-tangga itu. Benar bang. Tangga-tangga naik. Gak bisa dia apa bidang nih Sudi? Mulai siang tingkat pertama 1 pitu. 1 pitu ba Gak bisa dia mana? coba jeda. Kata Halio nak tong, dan udah kita madam tong. Satu kami beri korban untuk kurang kasus dibayar. Wan mo nga. Tahu. Tambah mana kas nih pak. Tapi sudah. Kami di sakit pak.
Menarik terakhir ya. Sekiranya mau ambil risiko. Nah, mundur batu stok kendala ada satabi dah masuk cawan nembus ya. Ate, tapi Oke lah ya, oke. Itu kalau dilihat di ket yang bagus nanti besok pagi dia Nah. Bagaimana cibirnya? Siapa? Aron, oh mana cibiring ada? Ayo, atau sini jereng. Aron, mucung. Papur. Papur. Oh, Papasku ahai. Ebang genset, naik fotokokoi. Sangat tong istilahnya kan di diurus sen 40 deh. Kan dibayar juga di juta. Tambah mau uang jauh. Saya pilih nari, saya dua dulu. Terus dia do transport, saya dewa lu genset na 100 na transport. Mah. Bulat tuh masuk naik 2 juta ini. Berarti sekitar 70 juta naik mau tak satu tukang kan? Iya, 70 mak. 30 juta naik utak tak tukang. Ai ale sete wijo abang Put. Yo Pak, Abang Pak Putri. Olo. Nah maksud dang janji imani na 35.700 kan? Janji iman itu spontanitas. Janji mama. Berarti dang ada udah pikir semuanya. Sebenarnya nggak gudang, Molo suliet tong janji iman nai dokon nai iteda. Magabi 72 juta nonya tong kalau hari sudah dilihat dibayari, pengi dikas. Molo janji iman ya tong Pak Jeremy sudah 110 juta, nggak termasuk kita tok ripeni mana. 110 juta 500 sekian. Nah uzukun nakingan. Sedia do hepeng cash di kas 25 juta Lebih itu 500 kan? Halo. Hepeng cash do manang na janji iman. Cash. Di rekening mah, di rekening nyuputa. Imetong. Jadi mau dipotong sudah nakingan ni do ubah tukang kan? Halo. Do kat sisa sama 2 juta itu kan? Sisa sama 2 juta. Halo. Nah, sonari na maksud nakingan untuk menalangi keramik tu batang tubuh majo. Dangi bicara di sisi tegeri. Asabui unang marulah-ulan maramu kan itu akibat kata ini. Iya, halo. Oke, tatalangi majo si 4 juta ini. Kan ini 4 juta berarti 2 juta naik mah tatalangi kan? Unang pola diganggu jo si 35 ini. Halo. Halo matong alay na masukkan biaya sudah naking na ono pulu tolu sekian ni kan artinya dang kolani do pe mukibah na perlu tusan. Mungkin na udah pernah nasim dah bang. Ai istilah na
Nang itu horinya laki do bahan ikan sampai mau 70 juta sekian nih termasuk mai do biaya tukang 20 juta. Ai termasuk duit keramik nasi 20 juta. Dah. Daw, menurut keramik daw. Ima. Kan ngadok pareto wasakota ima ba sisa mana yang dikas 10 juta kan? Kas di huta. Nah. Nah, Juta. olo. Alaya dong gue besi tanggulang atta ubetukang kan? Walu 10 jadi nakingan. 14 juta naik, 5 juta naik, lo si bayar rota Ah, Bahan. untuk bahan. Bahan naung dipesan. Kalau yang dibayar udah bisa 5 juta naik. buka Bang Jomo silaki. Sinaki, oke. Bahan sudah nang masuk, termasuk mai biaya tukang, nang dipasahat 20 juta kan? Total nama sudah ono 10 juta 547.000 kan? Alai na ono 10 juta 547.000 adong dope bahan di sana so dibayar 14 juta 125.000. Nah, sementara untuk biaya tukang kan 40 juta. Maka Biaya tukang 20 juta. 40 juta kan, nang dilian 20 juta dope panjarna kan? Nah, Itu kurang. Udah density yang dibayarkan macuy. Oke. Tak kurangi nih. Jadi berarti kurang mah untuk biaya tukang lah sepasa total 30 juta naik. Iya. Kan itu kan? Bahasa 30 juta. Alai 20 juta rupiah tak lihat deh, Pak. Berarti 40 juta 30 berarti 32 naik. Kebetulan kan satu orang jencet saya mau lari Pak naik. ada komasi yang do tahap dia do uang kirim nak. Cara komasi ya Lau tuh genset ditukangi dipotong sekian upah tukang Dipotong sen 40 juta. dan 40 juta. Jadi utak tas menari 20 juta naik matu tukang. Iya. nah 30 naik mak 30 naik. Berarti non jenseti milik di tukang mete. Iya, itu kan. Alana naik potong sen nah itu tong ida ba. Lupa tukang ya yang di tukang manuar ini ngomak. Lo. Berarti 30 naik mak. 30 tambah 14 berarti. Tapi 15. Tapi 15. 14 lo nak bahan. 14 100 sekian. Iya loh, saya tak harsak na yan. Obat siara sekian jadi 15 membulatkan. Oke, 15 tambah 30. tambah 30 45. Ya 45. Tapi sementara 30 itu 500 tambah 10 saya. Oh lo. Itu kan? 40 walu. 40 lu. Lalu 40 lalu mau 45, berarti sisa 7 juta. Kan itu naik? Iya. iya. Nah, itu na udah berarti nge-clear jo, tuh tukang penge-clear. Kan? Termasuk na dikasih maksud na clear dong lo untuk na dikasih nadi rekening no puteto. Nah, ini betul. Ini maju dak pola si pikir atau anggo tangga maju naik i untuk deposit tukang mai kan? Iya, cuman nani maksud tatong dia enakin sampai ono 10 juta nggak cukup pun sudah bahan lah untuk terlepasnya keramik majudah. Nah, itu tong mau dong. Sih benar. Dan cukup Kan Pak Katayota na minggu na lalu nari sukun ni Pak Elpai Bapak Nisi Denis nunga kan ninaro. Tahu udah beda. Kurang udah beda 12% naik. 12 Ketua perhitungan 11 lu. Hitung-hitungan kasar na do pe na ben karena sekitar 70% naik.
bahani na so cukup. Iya, naik pesan naik. Olo, bahan nan ipesan nai, lau tu ahadi, holat tu batang tubuh hidui, kurak tu 20% nai. Ih, metong, lo metong. Oh, jadi di luar keramik. Di luar keramik. Buti yang dia apa elpa, ai kan molo di luar keramik, berarti ngado tangga-tangga sudi, ngado dia sudi, ngado pundasi pagar, ngado dia kan. Dangin, Mike? Matong jong manon, jong ma Tuguimu. tugui satu rumah-rumah na. Alai dang di keramik do pe, katersoni manuai. Matong. Jadi nah udah bahani, holat tu batang tubuh doy kan, kecuali keramik, gitu kan? Iya, Luar keramik. Itu nak salah ala natong, adong dope proyeksi na lain, ima tangga-tangga, pelataran naik kan, piga treki kan. Kan termasuk di pemakai simit, di memakai batu, di memakai tenaga dulu kan. Iya. Jadi termasuk meneking coba 10 juta i, kolat tu batang tubuh ini kan, gaji nasi darah. Itu sudi itu yang upah tukang ini. Mari paborok Kamu betul kan sudi main. Itu sudi. Nari si ono 10 tului, kolak ni batang tubuh ini, gitu kan? Oh, iya. Kecuali keramik nah kan? Kecuali keramik. Berarti kurang 30% naik untuk batang tubuh, gitu kan? Oke. Sudi. Nah, tapi sementara naking laporan nih Bapak Niselpai kan, kira 3 meter naik nama asa saya, satu. Ono 10 senti naik. Ono 10 senti. Ono 10 senti. Naik. Rumah. Berarti material narong di sini yang nggak saya satu sih kan? Ono ida udah pe makatai taringot tusiba. Jadi merasa songono deh, setabi majo. Jadi nahurak tu rakit tadi 10% ini. Jadi kalau aku bikin nama saya menolak salah berpikir udah. Kalau semen nama nahurang. Ipe semenon ngasah hatan notu pemasangan di keramik. Tu sudi. Jadi hola keramik tok nama hurasa si torota. Kan itu. Sonari kan ono 10 senti naik nama sementara bahani arong dope. Kan itu naik padoknya paraku kan itu maksudnya Iyo, holo. Ono 10 senti naik nama ngasa dikijam. Kan arong dope stoknya lagi no aing bahan. Dan arong udah dilaporkan. Melodok kan sebuah partai arong laporannya lagi itu. Pasti laporan ya. Jadi masuk anak kurang sonari ngasa hatan nutu pelataran ini semeni ngolotup pe kurang nutu na digijangon. Kalau nutu pelataran ini nama semeni na kurang. Itu tujuan ni kurasa pakai tani Pak Denis. Jadi mulu itu na urukon na Bang Papriska, berarti si pelaholan ahon na masih usaha onot kan keramik molo pe misalnya semen untuk ahana limna ba lo madietong na sida kan itu naik. Itu itu tong. Sementara posisi na holan ono 10 senti naik nama. Di mana mabek rumah-rumah naik nama saya nggak tahu begisian anggita per samosir. Tak pola habis tolu saktu sih. Kan itu. Jadi pada di Pak Denis minggu manon etongon na sedia naik hurak simin, sedia naik hurak pasir. Tu global limu matok tu sudi. Tu global. Ini tong berarti nggak sahat tu tu sudi. Nah maksud tong buti molo taba jum sungono ni konadong do laporan real detoksan sakuta baru urang gabe hita paretongan nasida kan gabe gugur hita dan dia tong mana na mingguon minggu depan omma minggu ma etongon di mana non akabuli taksir sedia naik kurang. Ini maka gabe kita kan gabe marisong itu sudah kautuk tanah tabahan nuai kan. Iya. Abe ikon ulati numung saya itu minggu naro. Memang kelu aja do. Memang kelu aja. Ya matong. Enggo selalu jadi itu senau lahu notong. Dah buti do bang. Filosofi na buti. Boy do hita unang loja mamikir yakahan ek siulota. Carana sama dia unak tapi kiri
Gitu. Ya kan? Nah, alai molo nang loja hita unak pa loja hu. Kan na pa loja hu do hita no ay mamikiri. So nakim manaking teknis na pe tabi kiri iko sa toro iko sa gijang iko maralo hita si kan ang gue urusan na si daming. Ayo. Jadi laporan ono 10 senti ay molo hubereng bosi nga sa hatu gijakian. Berarti nak pola roksa satu ngasak do tusi. Ono 10 senti. Kan nga jangi. Bas, jatuh ngasaknya dah. Satu ngasak do tusi ay pertukang gue ya bang. Ayo. Dua tahun. Daksa hati. Ay Ay molo apa main ono pulsenti do baenon, ono pulsenti do naeng kuadrat. Kanino wala ni nama si Coron. Kanino no aingon. oh lo sonari si ono 10 senti kan adong di si betuan no. Akan adong be betu si. Adong do pi pasir. Dak kola simet toki. Masuk lah batang punya satu kijang. Berarti kan adong do pestoknya lagi semeni untuk tu pelataran. Pasti do adong anggol nggak habis. Ngarong laporan indah sih. Pasti laporan. Iya Kan tuh. berarti adong do pestoknya lagi semen. Alai semen na stok nasional kurang do pesu itu pelataran. Itu maksudnya. Kata soni doktor. Anggol urak kata nggak pergi dulu. Nah, jadi masalah na dihita no aing, masalah na dihita ni. Tapi kiri naso dia tong nasi dia dope. Ido. Gabi lo zaman hita. Kami cakala orang itu doktor. Dia benda ba majo dok ko majo pa el pano tua baju real na so dia detail sudah laporan ya kana bila penting sampai saya sudah. Mingguan mai. Mingguan. Artinya Itu na dok ko. 7 minggu Asa nggak dia ngaros bapak si Rodang. Si Rosinodang. Bahasa bertujuh tahun. Sona betar. Sona di siro naik fajar tambuna. Buat si asing video na lai. Ai siro kon. Pak Mega. Lai si Mega. Lai tas na. Nah, Siro. bapak ni si Rosinodang? apa ni Rosinodang dang iba video na. Arong baru masuk Indonesia dah. Oh, lai si Tabunan. Lai tas Kalian dang iba video na. Lagi Gabira aha. Ira baru kan aku ira na dia hai. Kenapa biar kon. Era bola dia deh. Maras nondak. Iro na hodok ko na to. Na ina kan na maklear ko do itano ay mula dong do PC sana say. Okay. Asa tatalangi jo ola ni keramiki asa saya jo sudah batang tubuhi. Kan iro no ay. Jadi molo misalnya teras di batang tubuhi untuk menyempurnakan lau songosaka nih na usulnya bapak nih si Elpa Polan pamasuk kujus payung saring do haduan ada na ngabui kan itu tuh kan dangin waing Iya ya. Misalnya holan hai persegi panjang na ditorui lantai dasar rai dak kola tangka-tangka itu be. Ada kan nggak boleh masuk untuk saring kan? Enggak. Belum masuk ni dah. Iya betul. Dia satu foto. Waru kan progres na. Jauh ni nama tong. Halakon naik panitia bayi sukum mah hira sedina mas semen. Nah urang sedina mas semen na sisa. Ang gubusi nga pasti nga sa aku bijang. Kan itu? Enggak. Semeni nama naik. Piganay mas semeni na sisa na sonari. Ano itu? Yang gua kerami nga jelas lang arong dope. Boy menay, kuni mana? Ay, laporan na may sa minggo. Ano ito? No. Aling gabi. Cuma kan ana rencana keramik tuoros sa Medan. Dikirim ke Uta. Ya artinya sebelum selesai lagi paturehon rumah-rumah naik
ngai kotor keramik. Mulu keramik do kan itu naik napor do. Nah, ngajar tuh kami dan kirim matu uta. Bah, ay masalah sonare tong butiro pa elpa. Tiga tukak tayo di sini. 3, 4. Opat. Nah, 2 mamasang rumah-rumah, 2 mamasang keramik sektor itu. So ini tuh nggak progres na itu langsung selesai. Atau? Wih, aku tidak perlu hatop sebetulnya. Cuma maksud tetong, unang gak bisa ngongok kalau hidak karejo ada nasorong bahan. Bah, air itu si pikiran naking. Jadi mulai sokona urokoni naking. Oke, untuk talangan-talangan kecil, mari kita yang panitia di sini aja dulu selesaikan. Nggak boleh lagi kerejo. Jadi mulai opasan non maraha makerejui akan tunggu habis kita bahasa cepat na jo sa tarboto jo so dia manang nator pamasuk sare-sare nga sa torbuju ba rengi mudum kan itu namanya. Unang marnipi-nipi. Kaya nga marnipi sa liyaw. Pamalang, nakulamar ni Bibi. Aduh, mana itu, na surat tu ni mana ni pinagabi tugil. Ay mulo parmalang atong ay mana ro songo pardo pahan ni parmalang ko mattungo puni opusalede dito. Makanya pa duluan na rin po dang nila ba? Ay so na ay gabi asing go gobar nila ito na de. Asik pidiom le. Saya na orang salju ate. Mik na le, mik. Saya pakai kain kapak kamu. Juga ti pakai laptop gabe songonon nih. Oh, lu gabe hira pakai kain kapan? Ini ada pamatek pun nama kalbur nama berat songonon laptop pun nama. HP mah tong baik kamu. HP malay. On sterida gabe mabiri ba? Saya dong masuk kakak rekan-rekan. Babe. Oh. Pangalo itu dia buat tarkian. Gimana? Ayo juga tim aja songon itu. Like masam songon itu sini. Oh, HP mah baik kamu. Saya rabi gua ano. Di gula dong. Om bakar datang na juri dokor. Nako. Alay mo lo digit ni mana ya era center kelas lo kamu. Ini mana ini? Jadi oke. Tiga maaf sih. Baru lapor di Sakuta. Masalah tama laporan sa mingguan dalam mingguan. Dakmo to na tona molo buiru pe kita membahason dakmo to songon dia kecepatannya nakin nomor tukang kan. Buru-buru sirseron nano sa minggu do rumah-rumah nai. Berarti kon langsung nama keramik, mau harus di keramik. Step berikutnya kan. Nah, ala huberen nakingan sa posisi ni stegeri bodo na sida makarami sa toro bodo di karezoi rumah-rumah ni gijang ay kalilik huberen stegeri padulu jo bang mana nih kan kalilik stegeri Ido kalilik. Langsung desi obat nih. Nah, dia bodo ada lagi di gijang bodo sa toro makarami. Ai itu kan naking mulo teknis keramik kita serahkan aja sama tukang. Aku malu halaki mangapa. Kang. Ayo dengan segala pertimbangan, tapi itu semua contohnya
horok keramik mak berarti minggu naik ko horok keramik ki soalnya tong wae urgensi na korban teman-teman itu kami Di masalahnya Allah sedia do hebeng di keramikon. biasa kepeng narong naing majo Siya situ 37 juta i. Maksud tu nak pola terganggu be. Kan? Dang bui be apa lah? Ikut diganggu. Sorong be stok na live be. Apa tadi nama? Pada guru ya tong maksud tu Dah, ayah kalau masalah tu keramikon tu nuaing baik kos sekaligus nama angka tu sudah mulai hitana opa hitana 5 orang sanggup orang arai. Ada mungkin Mulai siap tangga masa apa lain mulai? baik kos tona 100 kotak mereka kirim masuk deh. Baik itu toh. saya 5 kilo kan Holanda tutugo maju Holanda tutugo jo itu maksudnya saunang unak sanga so nasida bicara di sistegeri. Kan? Selesai bongkar steger berarti Holanda makerijo ne torna masuk deh. Itu toh. itu mau jadi ganggu ya bang ayo namanya saya mau jadi ganggu tak korbat tuh ya sekaligus masuk keramik. Oh itu. Apa setuju pasong ni pasong buru. besoknya saya layak teh Tolo ah. Marpuri mana? berpuru-puru Kado di TV. Ai kan itu akan semangi janji mana nol bah. Pasti doi jamin dik. Ini metong. Kita bahas sonon nano carana. Ngabui tetong mendesaka. Tiro. Mulung di berik somoni fisiki ya kan. Anggo terbuka be bawa nama dah. Oke mak, langsung nih. Sektor di Karijo keramiknya saya dulu langsung di Medan. Pas mai dah he. Bergerak langsung. Jadi warna polos ate. Polos matong, molotup pero Warna apa? ada nggak kendala ada haduan, madaya busa ada, buigat timura, iyo. Tolo. Bunga dong amal dua nih. Anggona polos, sampai kiamat pertiwira rong totong ikan. Nabot tarwen. Tadi itu matongan dong ate. ayo nang bu terjam ini lokot di keramiki nang bu terjam ini Bahasa dekat di ubit di lantai buti olo bagaimana? Olo buti speaker. Di lantai. Molo lantai asing dole alanan adong tano ai ditoru idoi magini. Ai matu gijam. Dang nalani ay kilay. Alani panas di. Alani panas. Ido. memang Jadi gujal ay kan molo keramik, mamasang keramik, holanoti di bayar di sosimenna. On kosong doon. Pamasok buti toko makan. Jadi on rombon molo panas di mana? Tu dia malari. Ay ngadinat di mana? Ngadinat sudi kan? Tu dia malari udara. Panas mak, bongkak may mana buti. Iban nekon minimal 1,5 cm sebetulnya. Nak nai. Olo. Apa olo si pata iba 2 mili. Subinoto si pata pertukang on. Baboy matong molo ido boy do leanut ta masuk tukakan unak para patu di baik keramiki. Lah jadi seni do tongi. Molo anong garis-garis na betul gabi seni do tongi. Unak para patu rahay buti keramiki di bajara kasasong seni do tongi gabi tababa do. Tadi tidak anak di sini buti. Beda lah ya, Pak. Beda. Beda na semuanya. Molo dinat gimana longgar terlalu jarak ditubui di rohadi. Iban na di ubid do mana bagak. Basah. Molo di ubid. Kan molo guarda pe ding dono kan. Ding di keramik. Iya. Jadi molo renggang gimana? Orang do bagak hana daya tarikna. Aliang anggoso salau biasa na dak di semen be dak pakai semen pakai lem.
Sebetulnya kan, kadang di Palestina dope, tiki langsung mama deh songon ke kita Palestina tongi. Mereka mengurangi, moro langsung di Karabi memang mengurangi semedo kan, bahan kan, pula kolesterol nabe putih baru ditempel. Nama lu halaki boy diatur halaki noni tukangi. Jadi tak pula di jolo di betong di baru ikut joli Prester dilai. Alana pemasangan coran ini dak saru pasudi. Tang rata. Ikut di Prester mantong asa rata. Jadi pemasangan ini keramik perata. Plester dilai, plester. Plester kasar. Iya, kasar. Pasar rata mana? Baboy may yang gosong ni lang alay batong ba nang jolo licikan ayun makan. Jongo dia mana lu menga bay madu cerita hitam ada. Kung nakinani. Ang gosong orang siya buru nang minggu gila. Ay siya minggu gila buru bola na do ah. Mama do kono. Kan ngasih 7 juta nang di keramik. Ay ada masalah na naking dan do sedia. Berarti mau lo kasih ya oke lah, may ana. Ima joda di bahan nate kalaiku. Ima joda mamer sunang dok ni permidan nakaning. Oleh mak mengambil resiko mak daripada tanggung-tanggung. Bertimbang ke sedia nah narong ima joda diolah. Dipergunakan kan. Oke. Orang tong naik ba ambil resiko mak. Seandainya majo janji iman nang di hatahoni dan cair. Siga mai Pak. Alay kan dak 100%. Tapi no. Taksapi songoni no ni hamu like go. Iman Allah. Buti masalah ni jahon, masalah ni danaon. Cuman agak lambat idora mungkin. Nanggo tercapai pasti tercapai. Jadi saya ada musim songonon, menutup menurut pikir-pikir itu. Elak sona polos pe contohna. Tapi kurasi tok nang rata sipak kurang di tempatnya nyaman 10 tahun 20 tahun petahan deh. Contohnya kotak. Mengantisipasi kan. Maksudnya bang. Song keramik si andai na pedang na marbunga pe dibayar di Gijang, una pola na polos, alai di bayar stok ni mana, unang dipakai sudah disimpan di tempatnya paling nyaman. Stok mang na 3 kotak, mang na 5 kotak, 3 kotak, songoni, mau mah buah 2 5 dibuat musik. Ini matok cara mensiasati mana kan? Mana paling efektif no yang balas di bagasan di bahan. Kan mergobok di kan? Di rumah-rumah lain di Gijang ni. Nah. Di bagasan. Di bagasan na itorui. Bolong dotong. Ya budut to. Isi ba ni mana si tok na. Elu jam na itorui pe bolong di na itorui. Bolong balga musedi. Iro gabi akala-kala ni keramiki be koni be mang akala-kala keramiki ya teh. Iro. Do pertukannya be akala-kala de sebetulnya. Tersumpa nama menor tiket ni hai na di biskopi itu harus ada ribakon. Akhirnya suku itu di mana 10 kan, harus stok di mana kan tersoni itu. Iyo. Kamu ramai ya emang dia bebui mai. Iya. Tarina marana urgen waing na harus mendesak, harus diputuskan. Jadi yang gonasing buru petong waing seiring berjalannya pembangunan kan, buino di kapai musik. Petong di keramik berarti harus dibeli. Kanasing buru penon. Masih rakyat kita sambil lahap. Apalagi mau mengharapkan tambah sudah peserta nomor jumlah nomor jumlah. Iya mau tutup. Ini mau. Hai Kalimantan bahasa Dakka masuk. Kami mana tadi? Burung. Oh, traktor maksudmu? Anak tas sama ni Rendi. Nah, orang di kan kurasa arah. Lagi ya sinyal milaknya ini na ponggol-ponggoli. Soalnya hura di sakor gabe ya. Jadi naking rahasia na HP, narong do data, adong wifi. Jadi gabi bertabrakan mak. Jadi ngau mama te data, even na gabi lancar.
Jadi ngelantai ale di lantai 15 mana yang Oh. Lantai lima. Berarti kan nggak banyak pengetahuanmu. Ini tuh. Apabila Lalu begini, cuma gini, itu tuh. Pindah matu lantai 15. Rahasia WIP mangada po musanari rahasia aho majatong lului. Rahasia WIP naking ada po mo naleleti kan. Di sanari rahasia ni nalele aho majasubang ano. Ayo na Lancar. Asalancar. Buti na urok kon bagay hita pataho man ng gulangi hita na 5 kan. Satpe sudi tuntas banangit-dangit tawa ini dito. Masalah nih. Pang matong naktartas ko ni Galing na. Babae no. Ono dong ya. Bajelo pinay do. Kalau kita na 5 ranong asangol lay sinakingani markotar sude baru pekling. Ate kanino. Jolorong mamarulaw na kapamuruan na sa gabi arongan nunulupuro pano panggubungon. Ay naman tayo dapat na 120,000. Ay polo 10 hari nga 1.200.000 kan. Kalau situ ai pinggap panukulan guys, ini mencari pinggap panukulan. Beto jo seheli zeto. Tingo-tingo ni baru puluh. Tingo tolo Oh, ada musim persulian nih. Kalau nak kali mah habis itu dua. Nape? Dua lo. Letter madod dadah kami. Dua hari seminggu buat pesta. Abang buang, gudang nih hengi narok nama. Dua hari cuma Sabtu. Tarbo tuh ate. Ketahuan. Jadi itu nah, ay mau lope tung misalnya lili gimana? Soalnya itu dua rupa nih. Atau na dong nyedu na labat atau pinay mana? Bamolo di hata sulma pe, dakola hata on nabi kita, ngasih lucu kita, ngasih panggugu kita kan. Hatai hamu mana sana nak kenal sama ngalani banding umat nangi. Suruh ba ni abang Pak Putri ang mga liyan daftar atau persegotom. Sudi as mga liyan ni. Do tutulang tatabunan ni. Om mana sa mga liyan tulang. Tapos tanya kau kawin na. Jadi ngapas be naking nadoknya gini Bapak Shell Pak. Tak korbat tuh mah ahli tukang hijau. Ay molo dan tak korbat tuh nanodi. Gabi gatung bangun sudir maboto. Alay molo waktu tukang do nagat tukola kita maboto ro tukang. Betul. Nah, jadi butir to nga bang. Nakingan kan adong majo laporan resmi sian pandetay. Molo nga saha tu pelataran ni do tu trek ni tanggai si mistok ni si mini berarti tak korbat toma nadongi zona yang untuk keramik tu sudi kan ale molo holandang adong ben na holat tu keramik batang tubuhon na main na batang tubuh maju tabain ahai nasakasi imetongahan ale so na dokon ni Bapak Isodang nakingan ni, ay pola berbeda-beda ay batang tubuh nagel lagi baru punda ay batang double gate bersegi do pelataran nih berbeda do keramik nih berbeda do kalau di turunan natong di pala ahanay ano nagula do benot tay ate wade di turun double gate kalau di ahanay di kaki ni tubuh si segi empati. O segi empati. Na itoruin na balgi. Arang 10 cm. Batu alam mah dibayar di sini, nak. Berarti olah na tugid jangi do keramik. Itu tong. Dung lewat na 110 itong. Sa ekonomi. Lapad ni iko sa samo sirkan kibatu alam do ko na sa meterono pului. Non. Yola jo bu anay. Ama. Kalau padok ni Persa mau siratong
on kan batu alam don. Hidup mana? Oh, Jadi maksudnya tong emat tong tugijang kerame. ay mer ika soni do ay mer tangga soni do gijang. Wari do tong Marhortorot. Oh, namar golang-golangon. Soni do gijang. Oh, lo, ini sono. Saya sangat son. Sabung seju dan seterusnya. Iya deh. Iban na udokon. Berarti olah ni odo dakin na tayo tongi si 32 meter ni. Hidup. Malaysia nomor tong Malaysia lataran 6 hama kan lantai naon 1 son. 52. 52. Berarti nggak mau no karami na ya kan mau lomba alam doso. Om mau jadi patakas Pak Put. Jadi ya bang. Guarnio putih si ahai na keneng mabain asa ditempahi manahnya molo memang arung do janji di mana na songoni. Oh siap Proni? Ibu buah mau kuran na. Kan ini datang suku-suku narai kan. Odo aslina guarnan bainonna. Opu mertubur do, opu raja boksu, opu ajuruan. Wah itu dah itu memang itu guarnio putih. Jadi itu tas orang saliling udah. Alana na di babi tersonam mali opu salada tu kan. Apa mau tak bereng na ditugu babi na ngoli ola salada tu bebahin. Tarong opuna. Dah, no tidak seperti dulu dah. Oh, orang bilang saya parete bang. Nang sabinoto mang nasungod dia. Guarna ro salada itu mang na guarne paupuna salada. Mang napangguaran na doon mo. Manang napangguaran na doon mo kan? Iya. Iya. Pasti guarne paupuna kan ilo. Warna dia. Ay matong na. Salada tu mertubur raja boksu hajuruan guar doi manang na guarne paupuna. Guar doi. Molo tu pengertian letterlet di mana opu salada tu pahopuna masalada tu. Ya. Guarna si badogil. Oman ni na dia hai. Na itugu ni puta babi na ngoli kan? Nah, molo songonon guarna ma babi na ingol. Dang wasu tu anak naon. Salada tu kasalada tu bebain. Mana guarnina puna satu goma babi na ingol. Anak nama sulungan langit salada tu manibul laut. Dang iba ini siopu. Ilo maksud. Pasti nang guarne paupuna kan? Ilo maksud tu Pak Jeremy. Sementara na di bani perdete konsep naikan na opu di bahan ilo maksud tu. Nah, kita lo toma bani. Kita lo mangarin buku ni. Guru pohan ya. Jadi molo tugu tahun atau kan di opu raja boksu. Guarna sahalada itu diturunai opu hajuruan. Guarna mertubur. Diturunai opu marbona. Guarna hajuruan. Jadi moro guarne paupuna sudi. Jadi tabote Guar langsung di. Ayo rasa na dikasih kakek. Dang Nauro atong menauro molo secara pengertian na songoni maalai molo takas do banisi sahalada tu tugu namai. Anakna tolu. Anakna sada mertubur. Anaknya mertubur sada raja boksu. Raja boksu. Raja boksu anaknya sada hajuruan.
Dia udah pula main punai. Alayo bukan gelar dotong lain, gelar kebangga dia anak batak dot. Oh lo. Ay mo lo halupang ninna opunisime. Ido. Na jelas na nga siya lupang paupunay mo. Ay masuk Alay mo. Batang atay perdon. Opel, Pak. Bapakku kan opel, Pak. Ima, kan itu guarna. Guarna Papua harus siapa Pak kan itu. Ay ma. Pernah sih guarna. Apa ya gore bapakku Kristondo. Itu toh. Lolo. Ini saya ada turun naik permisi loh, kan itu Pak. Ala di mana langsung ada kan punya sih. Itu nari baru. Kebetulan kan arong nama jajihon nyon batu nisano. Ya kita Isi. Arong persiatar. Sianau mai sudin ne mana. Isi persetar ini. Isi orang naik pas orang kono kutu naik. Itu kiri. Itu di sisiri. Itu sisiri. Nah, buat orang kan udah terdom mutung order nama orang dan wain. Buat si persiater nono mutong. Apa dia lo? Bagaba itu sudah. Kan siap produk kan? Daw, ang ginay. Ang ginay din na. Iyo. Isi warang ginaw. Siembeng. Simbeng Cimbeng. Oh. Silisber. Oh, lo. Ay na dito tayo. Ay, do. Lo, na dito tayo. Sigo na. Oke, masa tabi mo na. Lo. Jadi memang perlu tambah. Meron taruh punai kan. Ada sih najulu ke saya rokok punah karena taruh kon. Belum dulu tahu bas. Soalnya baby neng lima tak ba. Nang warap-warap. Khusus sahalada tu. Alay mo lo untuk martubur ya. Kita mak. Udah kita nang memutuskan narak kuda teh. Yang rak. Rasa dang bui rai ba. Iya lang boy ah. Tapi maju dia mula dang boy holan ison diputus ton ya. Setidaknya penuh generasi beriku kan. Idok koma anaknya doon apa ber saya salah deh tu sono tu salah deh tu nak nggak bingung mana. Jadi Nadia Maksud tu salah deh tu ya bang. Misalnya ibarat maju nih tubuh nih putar baby nengoli kan. Si kan hola salah deh tu deh baik. Tapi mulut tabayan non nadi tahun. Nasi gotomon opu salah deh tu. Apa puisi salah deh tu si baby nengoli. salah dia tu mari baik. Ai do salilingon. Iya maksud tu. So kung babian naingol manimu. So ya itu kono pu babian naingol. Baby Tapi nengoli. berbulang kan itu. Olo. Acara ngo taruh kon opu berbulang kan. Ido. Tapi dua kan tak kaya taruh kon ni. May tulis so pe memang senarong upunay mo kan. Jadi mau puang, nak siya naturuin na. Kami sa berbulang na ba? Ido. Kami sa tapi dua. Dakat siya opu sa opu berbulang kan dak karita. Alai mulu di baik buti opui sahalada tu pakai imu se baru mapasi mana. Ida to. Kalau di panggoran nama itu ba. Opui sahalada tu inna. Narok ko dia ka lisan nama yang guna tak surat tong. Ido. Di na tulisan na dotong. Ito to, pas no so na kon dia waksi berskaitong. Pakai iban na so di KBP opui e porus ninna. Jadi opuni si porusi. Orang opuni si Nak opuni si porus to. Opui e porus ade. Opui. Porus nimu. Ito. Nak pa opuni si porus to. Nang napapuna si porus.
Alarong I. Cocok di ba? Mantap mantap. Opui sahalada tu ya teh. Wis ada itu. Ngapas Ada be. dah. Boy menurut dia ai dicoba jo dilempar dia jo di share to group. Mana penulisan yang benar? Opus sahaladatu atau sahaladatu? Iya. Nah, sebab pendapok nak kan? Tangkapannya mu. Jadi saya ada anak king dok ko jutu silis perdo warna. Taat do to pusala da itu imana mabe warna. Parang na Holanda tului. Masuk tuh ay molo do mana da ba asa di bae sana asa stainless kita. Kalau sahala da itu. Nak tu Bapak Nisel paimana na berjanji dah. Bisa dulu kok. Panitia na di huta, panitia. Oh. Baik dia apa jo? Sia, isi Bapak Nisuk sakut sini. Bapak siapul. Bapak siapa? Kirai main nagugu di mana? Ima sumbangan di mana? Sumbangan nak. Hira-hira sana haru benuna. May mapinatak sa madyeng koy. Cuma Cuma tong warna do tong nuay asal ni botoy mana mabain. Di mana disepakati. Ukuran nemu. Atau sahala datu. Martubur, Raja Boksu, Ajuruan. tanpa opu. Kapag takas mo tugutan natin. Dia mau rasa bah. Bu itu huta, bu iba may grup itu. Masa kebersamaan. Oke, jadi anggoy dipatakas mo itu grup satu huta asabu yang non dibain simbeng nang menjadi honi kwar-kwari. Lalu na umak sebuti yang dia. Dah, mau lihat ya Pak. Mau lihat ya di radio ni Rohana. Ada ini yang unak tanggung bolongnya kiri manok kape melutarak tapasang. Ya enak tak tahu kan. Sapala nasa dia na baca tabay asara potong no di pos. Kan. Lalu di bayar sebetulnya sih kan ngagawak begitu kan. Bangun. Sebetulnya sih. Manang na triple maksudmu? Manang na triple sana umen di bayar triple kan. Bawa marot sama masang ikan, dakta pasangan no, dakta udah pasak kamu na usub bangin na nok kan. Lihat rom na mereka, winan no muse kan. Ima to sa takas. Jadi dia mau jadi mengkoordinasi honi. Dok komatusiat Kim, tu bapak ni Sebastian. Atakas jo anggia abang siya ini mu. Si inengin mu. Simbeng. Ada songodiro bentuk nanang benon na mo. Ala lagi sama-sama persetter kan? Oh no. Kebetulan Mang nabuhi survei marat sini mo. Oh dato. Masa asa song naudok ko ni nakingan mulai ba nanon nahira na hurang cocok tuhita kan? Dakta pasang dakta bu. Pinasang tertekab batin kan? Isur tertekab batin. Kita rumang napuy tertekab batin. Ay mulong na tertekab batin na. Nga do upoy tertekab batin. Oh, ida te. Ilo. Oh. Jadi nahuro di sitong, oke, ditanya di suku majumlah nak mula ternoding ke bisa dia manang data tabai kan? Kalau Ni matong asa jel asa takas-takas. Alana buah man yang donoku. Nga tor subi ge pinopar. Ape ge besongonian no lana ini sangiri surang asa balanga kan? Gitu. Batakas mak. Mungkin sana hai do rabenon nai sian ado garra
Marmeri. Aluminium. Ah, Marmer. Aku nggak setok pingu ke Cina di kubur Cina ini. Mungkin saniro rabe don nasa marmer kan, apa marmer kan martingkat-tingkat dong. Tapi natakas be, tarsongo dia. Alai di Sherman non di grup jala tababi matanggapan at tongan non mengenai kordo kutai langi. Nah, aliat tar husipom maju turimane mo matu Bapak Sebastian. Oke. Kasoni na marake. Di Bornginon. Oke. Alay jo kayak aduh jolo jelas-jelas masalah seperti tiba saya tahu. Nanti. Aku minggon jelas namai. Ala ngama anang manipu dia tong. Jadi ka ngabu dia tong imana ka dia mana urang. Imin sikir sa naik ma perlu. Ngabu tong digambari mana be. Real kan? Ala nga di penghujung ada ba. Oke, Pak. Ya las tutup babak, Mak. Las tutup babak, Mak. Barang bahaya suku jutong ati barang dobe sidohon nak kadokan. Ate sonna home puida. Basta pura pega sonna home. Dang lenang home mau haru tu. Songona kenakinan do jadi kami buru adong doka ketuai. Kan itu no yang terkait dengan anak kaburu naison. Babui ma dicolek-colek hula-hula yo nangeng piro maksud tu dah. Molo buru sama buru masih colehan. Waktu bu. Apa lesok akas song-song non. Apa pernah dipanggil laitai aduh sih mak abang. Terlihat memendati Pak Jeremy itu laitai. Kau unak tubur di lena dong do ketua iso. Adong ketua ni salah ada tu iso. Dibaga, ai kan ni doa. Ise. Masih mariho. Ai do ketua no eksonar sebentar di bain hula-hulai. Sebentar do. Baik no mana iman no nguluan nami do ketua i. Ketua pengusaha ada di zon di bain. Ate lai lagi. Baik mah. Ini lutung dah. Benar di pasar pinasa menurut tua. Betul. Saya dok nak kalai ai. Dok ke ngam buru kan mau sama buru non ya udah itu soalnya dok tahu. Baca kok inan nuti bat kongan. Lari bagi tautik ba. Kata yo menukut tuang gini Bapak Jeremy. Ai na karantina na di Ahaiba ada horwa. Ai olon na arok pengompasan to hori. Di dia. Wisma daw atleti. Pengompasan. Daw. Ada. Mula saluar, songoni ke luar negeri, songonon. Apa yang kau bawa gini-gini dang arok songoni si. Amat dong. Daw. Aran nengro to bang. Nengro burut taniku. Ahwak do ya. Asama besi gadi. Amat dong. Amat dong. Alai adong atong molo di domestiki mana lau keluar sini untuk keamanan dotong. Alana dang adong biaya pemerintah tu sih. Jadi jaga 24 jam dotong militer kan. Rai mato. Militer nama jaga. Halo. So kita no yang nakaluar nong dianggap sehat mulak bata tagarar 25.000 right? Oh itu teh. Alana tong dang bui bebas masuk bagasan. Halaki mama mangamat to ni menjaga kan? Oh lo. Itu. Baru molona seluar negeri mana nggak tertentu tempatnya. Misalnya songo di pasar rumput, songo di ibis, jadi dia nggak tertentu atong. Nah, jadi molo adong atong aka oknum nin narawani. Badang nama kompas nama ngoto itu sebetulnya alai dang disudi tong. Ayo maksud tu Anggia.
Ayo dong dia mana langsung sebendara, satu pasar rumput langsung. Kan? Dia dong dosa bendara langsung tuibis. Jadi mau losongon na julo memang adong di siaha petugas-petugas kira-kira travel kan. Dia sonari dang boy be. Maksud tuh, oh alai mau dijemput boy do tuh sia teh. Itu dia, tugi-dugi. Setelah Mulu-mulu, selesai karantina, isolasi. Olo, Nah memang dijemput do sudah dua jemput ih. maksud tuh dang na polai kon orang do sifat mungkin mana na mar mobil sewa, mar grab, mulu pribadi boy do di luar sudah masuk majemput maksud tuh. Boy, boy. Asa ketua di salah ada tujuh suruh majemput maksud tuh. Oh, Mbak Boy. Itu teh. Oke. Mbak telepon abang mandum bapak di si Christian. Oh, informasi dulu na ada apa? Saya perdungu saya sakabona do kamu. Bahwa beda dengan bayi dak sakabona itu. Ang pula di mana? Sarupa. Oh, letun. Gawe. Napalik samere hamu majo nangi. Oke lah. Telepon mana? Ngajak tong bola langsung. Waduh, Mbak. Sudah dulu. Ate, baik Mak. Anggia. Tutup abang. Banarong be. Ngajak ada bola. Harus Abang Bapak Putri hubere dengan ngarok sedonon na. Sampai era sikop be untuk sonari. Nah, unang anong gabi marungutung sih telepon mo masang dia. Kurang sih. Oke, Mak. Nate. Oke. Tapos saya dapat tak martanyang beda. Mau lihat ada puji-puji di pasar warna itu kalau jauh bah di batang narabang saya jujang dilikul kami partikian noli maka tak ya akan nomor hamarangki nomor bulu oparan ni punang saladatu ya kan nomor sakap pajongjong pertada pabuana pasangapun punami upasatay masaluna tu tamu dari Tuhan dia ka lomos ni roha nami, hagalion nami, hahorangan nami, pasiko masalu na marhiti asini roham, asabuy patulus sami salu na siulon nami, saha rodi na bangujungi ima di patupahon adat. Dilala roha nami beridu andawang tarpatupahami, manang nasa kadirion nami alay, mardong ato nasi do ulong ni roham, bodo tu pa saluna ya kadongan namin na sugurupe marpungu tatap muka marhiti jum di bagay sa bornginon di bagay sa parasahiton ho mana pamalupo na lituhan di bagay sa nakadu ni roha ho na mga buli di ka na masa roha ho na mga leon haka silas ni roha di nasida alay mo lutong alani losok dengan Tuhan, hoba na maduktuki sabuhi ringgas tua rin na nengro. Ay tahi nami sa luhu na paparan ni punabi doon na Tuhan, asaw na nga dong na makurangi dia kapaparan. Di baga sa tikyo palituhan, hoba sa tayong pandinami tutang muna badiyay, asa hotong na mga lebiso do abistara dinasida patupahon sa luhu na siya bonana sa robi julmisulon na sida, mardalan do dinggan. Padaw paramaran ni dahing nato di padaw wasolum padaw tayo ni percahat, tiur sude nasida mululaon, soksoni hami akapaparan ni punami. Di baga sa kayo pasok do mas nirowa kami, manguli sulun nami, mamikir-pikir dengan badan silan nami. Jala homa na mabuka diate roha na pikiran ni salut po para ni po namin. Dinalaw pasahapton aka gugu toto ripe do akalan nasing haporluan ni sakat nami ali Tuhan. Di borongin open yang mardugo sirang mahami marhiti jumon homa na mga ramoti hami, mga lioborngin pangalapa gugu di hami, asabuhi hami margugu di hari masugot mangulaw-ulaw nami. Asirom di amali Tuhan, urasi madu sa mga lawan sa nama sa tamahay mancola sinuroham,
tamahay marsaur duduk. Marhiti itian golongan dalam Tuhan Yesus Kristus, Yokop jalasi panguluhan martanya kami doa. Sini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di batang ama. Dot parsauran itu di Purbadia menaman dongani hitaun saluhutna. Amin. Amin. Oras. Oras leda.